Inkuru mbi yongeye kumvikana mu karere ka Huye, inkuru yaciye abantu benshi intege, inkuru yahamuye abantu benshi bagahita bibaza ngo ubuse kubera iki abaturage bo mu karere ka Huye badahabwa ubutabera. Mu gihe mu karere ka Huye ari kumvikana gukubita, gukomeretsa no gusambanya abana b'abakobwa batujuje imyaka ndetse n'abasambanwa ku gahato bujuje imyaka ndetse bakanakubitwa bakanakomeretswa, ni mu gihe bari kujya kwivuza bagacibwa amafaranga bavuga yuko uruguma rutavurirwa kuri mituweli, mu gihe bahangayikishijwe n'imyitwarire yo muri quartier y'aba basore babakubita bavuga yuko bigize cyangwa biremyemo udutsinda, ni mu gihe babwira abayobozi mudugudu umutekano aba basore nibo babafate kubera yuko bafite ibigango kandi bakunze kubatera ubwoba. Mu gihe rero ibingibi bivuga yuko ni urugomo cyangwa ni ihohoterwa rishingiye ku gitsina, ni mu gihe abaturage bagiriwe inama zo kujya gutanga ikirego kuri RIB kugira ngo izi nsoresore zikurikiranweho ibi byaha ziri gushinzwa, gukubita no gukomeretsa. Ariko ikijyanye no kwivuriza kuri mituweli, ibisebe cyangwa ingoma, ibyo rwose byivurizwa kuri mituweli cyangwa bivurira kuri mituweli, ubwo ugabanyirizwa imiti 99% ubwo ugabanyirizwa nimba umuti wari kwishyura ibihumbi 5 uri mu cyiciro cya mbere, umuti urawishyura ibiceri 200, nimba uri mu cyiciro cya gatatu ubwo umuti urawishyura ibihumbi 200. urumva ko rwose ibyo ni ibintu bitandukanye cyangwa ni ibintu byiza. Reka tugaruke mu karere ka Rubavu, mu murenge wa Bugesera. Mu karere ka Rubavu hari abaturage bataka igihombo batewe no kuba bari guhinga amashu akabura isoko, none bakaba bari kuyagaburira amatungo. Muratetasha amashu ukuntu yabuze, muri gufata amashu sha mukayagaburira amatungo sha, mwarakize sha mu karere ka Rubavu, amashu mukayagaburira amatungo. N'ukuntu amashu yabuze hano mu mujyi wa Kigali rata ntago muzi ukuntu amashu yabuze. Muri gufata amashu nk'aya ngaya meza, reba kuri kamera hano kuri izi kamera za Kidasamura TV Rwanda, reba no mashu, uri gufata amashu nk'aya ngaya ukayagaburira amatungo, wayagejeje mu mujyi wa Kigali ugafata ku ifaranga. Shayo ni imiteto muba muri mu mwana, aya mashu uyafashe ukazana ku isoko ntago wabura amafaranga. Iyo rero ni imiteto muba murimo, ntago amashu ajya abura amafaranga pe. Ni ibintu mbanje kubasobanurira nk'abanyarwanda, aya mashu muyazane tuyagure twe tuyirire hano i Kigali tuba tuyakeneye. Ako kari agaciye muri reka tugaruke mu karere ka Rwamagana, mu Yumbo. Mu ijoro ryakeye ryo kuri uyu wa kane, abantu batahise bamenyekana bitwaje intwaro, ibyuma, inkota, ibisu, ibibando, ibiti, imishingiriro, ibyuma, amapasi, keto, ibintu bitandukanye bikoreshwa mu bugizi bwa nabi, bateye abaturage bacuruza depo cyangwa inzoga, aho bacuruzaga depo, bivuze ngo ni ahantu baranguza burarirwa iza ikamena inzoga. No mu gihe iyo depo hari harimo umuzamu, hasigayemo n'abakozi babiri bari kubara cash, icyo bita amafaranga. Abagizi ba nabi bahereye ku musekirite warindaga bica, barinda bagira ko abantu babiri bari mu nzu barabica, barasahura, bafata amafaranga, barirukanka, ndetse n'ibiyoga bimwe na bimwe nabyo baragenda barabimenanga. Ukibaza ngo aha ibi byagiye kuba irondo rishinzwe iki? Irondo ryo kumwakano kagari kumwakano kare ka Rwamagana mu murenge wa Muyumbu rimaze iki? Barinze kujya gusenya cyangwa barinze kujya gufata inzu barayisenya bakuramo inzoga, ndetse banica n'abantu bari barimo, bari hehe? Bivuze ko ubugenzacyaha RIB bwatangiye iperereza ku rupfu rwa bano basore bishwe, ndetse n'uno musekirite warindaga inzoga nawe akaba yishwe. Ni agahinda gakomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi bintu rero ubuvugizi bushinjacyaha RIB bwavuze yuko uyu muntu nafatwa rwose ibiteye ibihano biramutegereje kugira ngo ahanwe. Ingi mwari muri kumwe nitwurinzwe n'Imana Emmanuel, abanzi banze ko mazina ya Kidasamura. Nimbere bwo gwambere gize ko no muyoboro kora subscribe, ufungura inzogera ujye ubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Wowe wakoze subscribe uruwa gaciro kandi turagushimira ku byo tugezeho, niwe tubikesha, n'ibyo twenda kugeraho nabyo ni wowe tubikesha. Ni mu gihe rero Kidasamura TV cyangwa Kidasamura TV Rwanda ikomeza gushimira buri munyarwanda wese ukurikirana YouTube channel ya Kidasamura TV Rwanda, ikomeza kubifuriza umunsi mwiza cyangwa umunsi w'umugisha. Imana ubuzima buzira umuze, amafaranga n'ibindi bitandukanye. Murakoze cyane, Imana ijye ibandindira.